rata mang wena koketso hey ke zomuche umjisitse lo muntu yini ukoketso ukudlisile umdlisile ngilambile wena my intentions zakho kahle uthe he wanted to ufuna ukuyiphula inhliziyo yami ne uyafuna usmash this one yeah akazi nokwazi I'm sure sibaningi uyacoma nje kuphela just because of wena ufuna heavy sex ngiyakubona ukuthi nami ngifola under labo bantu labo unyuzile nje phakathi kwabantu surely sibaningi ama nikhuluma nami ukuthanda kuqala Thaba ngislima sakho ne akakuthandi lo muntu uya ungiphika s99 angeke ungitshela ukuthi njalo mina nawe siyafonelana ngiyalala kini uyangilanda siyaphuma sithuna siyashutha senze zonke lezi zinto uzongitshela ukuthi namhlanje ivoice yami awuyizwa uhleli nobani lapho akhulumela manje wena ucabanga ukuthi ngislima ne wena no ucabanga ukuthi ngislim inkinga yakho ileyo so mina mfethu ngicela nje lento lena sheshe sifinalize chubeka nokeketso wakho ukoketso kubani leso sifebe leso cela uchubeke naso mina ungangijwayela amasimbi angizi ukuthi ngithini angisafuni next engihlanganise nawe next askisi ini ngikintroduce kumama ukuthi akwazi ongithi found out ukuthi wena unyenza islima kanje ngiyekelile ukungene kithi ngiyasacrifice ukuza kuwe wena uzonyenza islima Yipi out uyenzani yemosha yonke lento iyokise kukoketso iyotho ngiphika ungibiza ngokoketso iyo nale out engihleli nayo ukuthi ithi wena ujola nokoketso na yiyo awusakhona ukukhuluma islima nje somfana into useless ehlele lokushini business zolo oh yabhema utsuba matekwane sholo njoba hleli nabangani bakhe batsuba ditekwane